tots. Vull, abans que res, saludar-vos a tots vosaltres i agrair-vos la vostra presència avui ací per a celebrar l'exaltació de les nostres falleres majors. Així és, la presentació és un acte superimportant per a totes les comissions i és un orgull per a mi poder estar avui ací, davant del micròfon, per poder contar tot el que passa esta vesprada. A mi també em fa molta il·lusió, ja que jo, sempre que escoltava la presentació, pensava «Per què no vaig a ser jo la que estiga ací dalt algun any?» I mira per a on, ací estic. I ara, sense posar-nos nerviosos, que no és gens fàcil, anem a començar l'acte. I, abans de tot, anem a veure com es mereixen els protagonistes de la vesprada. Fallera Major Infantil 2024, Maria Pastor i Blasco. Acompanyada pel president infantil 2025, Samuel Ríos i Fallos. Fallera Major Infantil 2025, Vega Carmen González de Martos i Marín, acompanyada pel vicepresident infantil Sento Parque i Mellado. Fallera Major 2024, Julia Martínez i Ejeda, acompanyada pel nostre president Miguel Ángel del Barrio de la Torre. Fallera Major 2025, Núria Jiménez i Caballero, acompanyada per Antonio Juan i Avellaneda. Ha arribat un moment preciós a qualsevol acte que tinga lloc a València. Veure desfilar a la nostra Reial Senyera per este corredor, portada per membres de la nostra comissió infantil, la Nostra Senyera és tan simbòlica que, en els dies posteriors a la tràgica dana, es va convertir en un element icònic, quan, amb fang per tot arreu, emergia amb força per recolzar a tots els que estaven ajudant en la neteja de la zona afectada. Aprofite, per tant, per enviar màxim recolzament de la nostra comissió infantil a tots els damnificats de les localitats perjudiciades. Així que, contemplant l'orgull del portador i els infantils que subjecten les borles, anem a rebre amb un fort aplaudiment a la Reial Senyera de la ciutat de València.
És important i molt just reconèixer que tenim una delegació d'infantils extraordinària. Tots els anys intenten superar-se en l'organització de múltiples activitats i tallers de manualitats, visita als museus i al circ, un ventall d'activitats molt ampli. Sense oblidar-nos del Dia de Reis i la il·lusió amb què estem preparant la cavalcada. Les mamàs estan treballant amb agulles i tisores que dona gust. Així, per tot això, ho volem dir gràcies, delegades. Pense que he d'explicar-los qui és la persona que m'acompanya avui en esta missió tan il·lusionant com és estar el micròfon en mà, davant tots vostès. Encara que qui no coneix Santi, Faller des que va néixer com sa mare i la seva germana. A son pare li va costar un poc més, però finalment el varen convencer de les bondats de ser Faller. Santi ha sigut president infantil al 2023, així que encara que és molt inquiet, sap comportar-se quan toca. Li agrada molt l'esport, tant practicar-lo com disfrutar-lo des de la grada. És també molt bon estudiant, ja que diu, amb molt de trillat, que el seu futur passa per tot el que estudie a la seva etapa escolar. Crec que ja us heu fet una idea de qui és. Santiago González de Martos i Marín. Gràcies, Ruth, per les teues paraules, però tu tampoc et quedes arrere amb el teu historial com a fallera. Complires el desig de totes les xiquetes de la comissió d'alcançar el setró on més poden asseure's les falleres majors infantils. El 2022 va ser el teu any i ja sabem que el vares disfrutar al màxim. A tu també t'agrada l'esport i ja sabem que el València Bàsquet és la teua passió i, si pots, no et perds cap partit amb ta mare. I, com bon adolescent, la moda t'apassiona tant que ja penses que el dia de demà t'agradaria ser dissenyadora. Així teniu a la meua companya de presentació d'avui, Ruth Jarque i Mellado. Samuel, si ser fallera major infantil és molt important, no és menys que la comissió el trie per a ser el president de la falla infantil. Eixa persona que ofereix el seu braç per a desfilar allà on aneu els dos. Eixa persona que cuida la seva fallera major amb tota la seva estima, perquè saps que és la teua responsabilitat i ho estàs fent molt bé. Ja sabem que estàs sent un gran president i t'ho estàs passant bé, t'ho estàs passant d'allò més bé. Ton pare i ta mare estan molt feliços i orgullosos de tu. Els teus germans, Núria i Rodrigo, també són fallers, però enguany l'estrella de la casa eres tu, tímid i simpàtic, estudiós i molt amic de les xiquets amb què t'ho passes millor en la falla. Tota la teua família s'ha reunit avui al voltant de tu. Així que enguany tens dues famílies, la teua pròpia i la família fallera, que ja té les mans preparades per aplaudir al nostre president infantil 2025, Samuel Ríos i Fallos. Maria, fa uns dies t'acomiadaves de tots perquè finalitzaves el teu regnat i estaves tan nerviosa i emocionada com el dia que et triaren com a fallera major infantil. El teu esperit faller el portes en la sang, d'això no hi ha dubte. El teu saber estar, la teua simpatia,
Eixe somriure teu sempre a punt diu molt de tu, de la persona que eres, que ens has conquerit a tots. Soc conscient, per pròpia experiència, que hauràs viscut moments inolvidables, com la presentació o l'ofrena, i molts altres que es queden arrelats al teu cor i que ja són per a tota la vida. Tens tota la raó, Ruth, perquè jo tinc un record inesborrable del dia de Sant Josep, quan anàrem tota la comissió amb la banda de música a esperar-la i estava emocionadíssima, tant que quan sento li vaig lliurar un ram de flors quasi plore jo. Maria, açò no és un adeu. El teu nom ja forma part del quadre d'honor de la Comissió Infantil de la Falla Sant Vicent Periodista Sati. Ara que ja has complit i amb una nota excel·lent, les teues amigues en la falla t'estan esperant per a fer el que més us agrada, jugar i jugar. Per tot això, anem a continuació a rebre a la xiqueta que tan orgullosa està d'haver-nos representat, la nostra fallera major infantil 2024, Maria Pastor i Blasco. A continuació, anem a rebre a la cort d'honor de la fallera major infantil de la nostra comissió. Xiqueta Ruth Jarque i Mellado. Nosotros no tenemos apellidos. Irene Ramos Cernoto. Bea Carratalà Martínez. Elena Figuerola i Bucala.
Claudia Marín Egea. Oreto Hernández Soto. Laira Iglesias Yuc. Elvira Hernández Soto. Nuria Ríos Valles. Carla Quiles Soucase. Laura Martínez Ríos. Sara Martínez de la Concepción. Andrea Pardo Besis.
Inés Jara Herbás. Marina Monzó Matías. Candela Pérez Mora. Lola Cañadas Jordá. Jimena Matías García. Lucía Sacristán Lluch. Sofía Álvarez Juan. Marina Sacristán Lluch. Eva Rico Blasco.
Martí Fernández. Valentina Taronger Sáenz. Una vegada ubicada a l'escenari tota la cor d'honor de la nostra fallera major infantil, el nostre president infantil, Samuel Ríos i Fallos, va acompanyar al tro a la fallera major infantil 2024, Maria Pastor i Blasco. Ja tenim la nostra cor d'honor. Totes les xiquetes formeu un quadre inigualable, digne d'un gran pintor com el nostre Joaquín Sorolla. Però tot artista de nivell, quan creu que ha finalitzat la seva obra, sempre té la sensació de que falta alguna cosa, algun detall. A nosaltres també ens falta encara una peça especial que farà que el quadre siga únic i meravellós. Vega, a que alguna vegada has somniat amb un moment com el que estàs a punt de viure? Va ser màgic, irrepetible, ni en somnis te'l podies imaginar. Quantes vegades hem vist junts les fotos de la mamà quan va ser fallera major infantil, primer i fallera major uns anys després? I és que la falla Sant Vicent ja és una part molt important de les nostres vides. Jo puc explicar-te l'orgull que representa portar la banda de fallera major infantil. Però has tingut tantes falleres majors dins de la teua família que era evident que algun dia naixerà en tu el desig de repetir-lo en primera persona. I no en tinc cap dubte de que ta mare se sentirà molt orgullosa de veure't en aquest tro que un dia ella mateixa va ocupar. Clar que està contenta, nerviosa, feliç, encantada de veure el teu somriure cada vegada que et poses el vestit de valenciana. Perquè si ser fallera major infantil és un somni, poder reviure'l amb la teua filla és el màxim per a una mare valenciana i fallera com la nostra. Quants ulls estan avui fixos en tu? Els teus iaios, l'abuelita, tios, cosins, tots estan desitjant veure't desfilar per esta passarel·la. Encara que he de dir-te una altra cosa, el que no els sembla,
però la realitat és que si està molt nerviós és ton pare, que va arribar a la falla amb un paper tal vegada secundari i l'hem integrat totalment. La veritat és que jo també esperava este moment en el que la meva germana fora la màxima representant de tota la comissió infantil. I, Vega, vull donar-te l'enhorabona perquè encara que tinguem algun xicotet enganxo alguna vegada, he de confessar-te que avui soc un germà completament feliç. Vega, el teu moment ha arribat. L'únic que necessitem és que sigues tu mateixa, natural, sense artificis. No cal que demane que somriuris, perquè eres la xiqueta del somriure permanent. I avui estàs preciosa, amb aquesta simpatia que transmeteixes a tots. Lògicament, estàs un poquet nerviosa, però això és el més normal en este moment. Per tant, molta atenció, perquè anem a rebre a la xiqueta que durant este any ens està representant com a fallera major infantil de la falla Sant Vicent, periodista Azati i Padilla. Demanem un fort aplaudiment per a Vega Carmen González de Martos i Marín. Vega, el teu somni s'està complint i eixa banda que tant vols lluir molt propet del teu cor la va a imposar Maria amb tot el seu sentiment. I jo sé que el teu pensament per uns segons volarà cap al cel on el teu abuelito serà més feliç i proclamarà als quatre vents que eixa xiqueta que es va convertir en fallera major infantil és la seua neta. I ara seràs tu, Vega, com a nova fallera major infantil, la que imposes a Maria la banda com a component de la teva cor d'honor.
xiquetes que es senten valencianes i falleres tenen un somni, que és pertenèixer un dia a la Cort d'Honor de la Fallera Major Infantil de València. Però és un objectiu que no és gens fàcil d'aconseguir. És un orgull molt gran poder disfrutar de cada acte, de cada moment. Pensar, ho he aconseguit, estic ací i soc part de la Cort d'Honor. Elles pensen que el seu somni s'ha fet realitat i el mereixen. Reuneixen tots i cadascun dels requisits necessaris per ocupar tan desitjat lloc. Són boniques, simpàtiques i falleres, molt falleres per damunt de tot. Per tant, anem a rebre a les xiquetes que composen la Cort d'Honor de la Fallera Major Infantil de València. Ainhoa Xiqueta, Ainhoa Gómez i Alhambra. Xiqueta Lucía Martínez Corts. Noa Domínguez Morató. Xiqueta Mónica García Costa. Cayetana Rebollo Juan. Xiqueta Valeria Martínez Muñoz. Mar Berenguer Dorce. Xiqueta Martina Fas Martín.
Vas, Bruno. Chiqueta Inés Bordas Bordetas. Julia Medina Gil. Fallera Major Infantil de Valencia, Lucía García Rivera. Lucía, eres conscient de la gran sort que tens d'haver arribat a aquest lloc de privilegi i representar a tots els xiquets i xiquetes fallers de València. Anem a rebre, com es mereix, a la màxima representació de les falles infantils, la Fallera Major Infantil de València. Lucía, quantes coses vas a poder viure? Fer-la cridar des del més alt de les torres dels Serrans, sentir València als teus peus, com valenciana i fallera et deu d'omplir d'alegria i orgull. I, per supost, serà inoblidable el moment de trobar-te davant la Mare de Déu dels Desemparats. Valorem la vostra assistència a un esdeveniment tan important per a la nostra comissió infantil. Només tenim paraules d'agraïment per estar avui amb tots nosaltres i volem que torneu a escoltar un fortíssim aplaudiment dels amics de la Falla Sant Vicent per estar aquí. Agraint la seva presència, anem a acomiadar a les xiquetes que formen part de la Cort d'Honor de la Fallera Major Infantil de València. ¿Sabes cómo? Ainhoa Gómez Alhambra, Lucía Martínez Cort. Noa Domínguez Morató i Mónica García Costa. Cayetana Rebollo Juan y Valeria Martínez Muñoz. Mar Belenguer 12.
Núria Medina Gil. Fallera Major Infantil de Valencia, Lucía García Rivera. A continuació, Samuel lliurarà un ram de flors a Maria i Sento l'acompanyarà al lloc d'honor reservat per a la fallera Major Eixent. El nostre president, Samuel Ríos i Fallos, va imposar la joia en la banda de Bema, que l'acredita com a la nostra fallera Major Infantil. Si tenim a l'acord d'honor dalt de l'escenari, ara anem a rebre a la nostra comissió masculina, que, com ja hem vist, ja col·laborem activament a l'exaltació, aprenent per a quan ells hagin d'assumir el comandament de la falla. Santiago González de Martos Marín. Carlos Pardo Pardo. Ximo Cañadas Jordà. Juan Parque Mellado. Sento Parque Mellado. Alex Araque Molina.
libido mitjanes. Álvaro Nácher de Besa. Lucas Palomo García. Alex Pardo Pardo. Samuel Alicarte Politi. Rodrigo Ríos Fallo. Rodrigo Matías García. Martín Pardo Beses. Eduardo Navarro Caballero. Guillem Pastor Blasco. Pepe Pérez Chordá.
Álvarez Juan. Ara, la nostra fallera major infantil imposarà els distintius que la Junta Central Fallera ha aconseguit als xiquets i xiquetes de la nostra comissió infantil. Distintiu d'argent, Rodrigo, Matías i García. Distintiu d'argent, Laia Quevedo i Zuriaga. Distintiu d'argent, Eva, Rico i Blasco. Distintiu d'argent, Eva, Rico i Blasco. Distintiu d'argent, Samuel Ríos i Fallós. Distintiu d'argent, Marina, Sacristán i Lluc. Distintiu d'or, Lucas, Palomo i García. Distintiu d'or, Vega Carmen González de Matos i María.
tingut el seu distintiu mereixen la nostra enhorabona i un gran aplaudiment de tots els assistents. A continuació, una vegada imposades totes les recompenses concedides per la Junta Central Fallera, Samuel lliurarà un ram de flors a Vega i l'acompanyarà cap al tro i es quedarà al seu costat. A continuació, una vegada imposades totes les recompenses concebides per la Junta Central Fallera, Samuel lliurarà un ram de flors a Vega i l'acompanyarà cap al tro i es quedarà al seu costat. Ara que ja sembla que han passat els nervis i estàs un poquet més tranquil·la, arriba l'hora de presentar a la persona que ens va descobrir algun secret de com eres i com te comportes en el dia a dia.
L'elecció no ha pogut ser més encertada. Et coneix quasi tant com ta mare. I si ella va parlar de la nostra reina infantil, nosaltres anem a explicar qui va ser la teua mantenidora. És una persona molt volguda per la gran quantitat d'amics que atresoren la comissió, a la que pertany quasi des del seu naixement. Va ser fallera major infantil i sabeu una coincidència que uns anys més tard va ser fallera major i va tindre al seu costat a una xiqueta molt especial com a fallera major infantil. Vega, saps qui era? Exactament, va ser la mamà. I, segons comenten, va ser un any tan bonic que els llaços d'amistat que es crearen entre les famílies han arribat fins al dia d'avui. I, per això, no ha hagut dubte. La mamà tenia molt clar que la teua mantenidora seria ella. Ha sigut fallera major infantil, fallera major, i dins de la comissió va trobar la seva mitja taronja. I, lògicament, els seus fills són fallers des del minut 1 de la seva vida. Com a fallera ha viscut quasi tot el que es pot viure, ja que com a mare va disfrutar del seu fill com a president infantil. La seva filla també segueix els passos de sa mare i ja ha sigut fallera major infantil de la nostra comissió i uns anys després va formar part de la Cort d'Honor de la Fallera Major Infantil de València. Uns anys, sense dubte, que com a mare no oblidarà mai. Col·laboradora com la que més, tant a la falla, metgessa oficial, cabalgada, festejos, etc. I a la Junta Central Fallera, 2 anys com a acompanyant de la Fallera Major Infantil de València i la seva Cort d'Honor. Així que per a saber si ens conta tants detalls de tu com nosaltres hem comentat sobre ella, anem a rebre a la mantenidora de l'acte, Fanny Cañadas i Brocal. Falleras mayores, presidentes, falleros y amigos, buenas tardes a todos. Vega, enhorabuena. Felicidades. Supongo que a estas alturas ya te habrás acostumbrado. Imagino que te resultará familiar oír hablar de ti, de la responsabilidad y honor que supone ser la fallera mayor infantil de tu comisión. ¡Qué emocionante! ¡Cuántos nervios! Tú, tu familia y amigos estáis viviendo un momento único. Un día especial. Me gustaría que mi intervención te sirviera para relajarte. Unos minutos solo para respirar hondo y disfrutar del momento. Te cambio los nervios, te cambio la responsabilidad de ser el centro de atención por unos instantes, entre otras cosas porque ahora mismo la que siente presión y está nerviosísima soy yo. Te propongo un trueque. Tú abres bien los ojos, miras a tu alrededor y disfrutas en riguroso directo de la presentación de la Fallera Mayor Infantil de la Falla San Vicente Periodista Zati 2025. Y yo intento ayudarte distrayendo la atención del público mientras hablo de ti y de lo bien que estás asumiendo el cargo de ser la representante de tu comisión en el presente ejercicio fallero. Aprovecha, que enseguida vuelvo contigo. Aunque los presentadores me han hecho un poco de spoiler, para los que no me conocéis, soy fallera desde los 4 años y siempre de esta comisión. Las fallas son una parte muy importante de mi vida. Como han dicho, en el año 91 fui fallera mayor, reinado que compartí con una niña muy alegre y viva, Vega, madre de nuestra fallera mayor infantil. A partir de ahí, nuestras familias formaron una amistad que hoy todavía perdura y me consta que para Vega madre soy como su hermana mayor. Y es por eso por lo que hoy estoy aquí como mantenedora de su hija. He participado en muchas cosas en este mundo de las fallas, pero esta tarde me encuentro en un papel que jamás me hubiera imaginado. Si bien tengo que deciros que en parte me lo esperaba, ya que Vega madre fue la mantenedora de mi hija Marta cuando fue fallera mayor infantil de esta comisión en 2018, y ya que el día me dijo, Fanny, si algún día Vega es fallera mayor infantil, tú serás su mantenedora.
Pero aún así me pillaron por sorpresa. Una tarde del pasado mes de julio en el apartamento, cuando recién llegada de trabajar, de repente llaman a la puerta. ¿Quién será? No espera a nadie. Les dije a mi madre y a mi hija que estaban conmigo. Por supuesto, yo no sabía que ambas habían compinchado con las 3 Vegas. Vega abuela, Vega madre y por supuesto Vega hija. Las Vegas al completo. Así que abro la puerta y aparecen las 3, con Vega hija llevando un enorme ramo de flores con una tarjeta en la que decía: ¿te gustaría ser mi supermantenedora? Ni me lo pensé. No os podéis imaginar la ilusión que me hizo. Ahora ya vuelvo contigo, Vega. Este año, como fallera mayor infantil, eres muy afortunada, ya que tienes junto a ti a Samuel, tu presidente infantil. Educado, simpático e ilusionadísimo. Los dos vais a saber estar a la altura y disfrutar de este gran año. También, a tu lado, siempre estará Miguel, nuestro presidente, y Nuria, tu fallera mayor, una gran fallera, que me ha contado que hace 3 años ya le pediste que fuera tu fallera mayor. Mira si lo tenías claro. Nuria es simpática y alegre, tenéis muchas cosas en común y congeniasteis desde el primer momento. Estoy segura de que Nuria y Miguel te cuidarán y te ayudarán a vivir y sacar el máximo partido a cada uno de los tantos momentos especiales que vais a compartir. No me quiero olvidar de Marieta y Sento, nuestros representantes infantiles de las fallas 2024. Chicos, gracias por estar al frente de todos los niños de nuestra comisión y por haberlos representado también. Enhorabuena. Y para terminar este capítulo de menciones, no me quiero olvidar de esas personas muy especiales para ti. Esas que han hecho posible este sueño, tu familia. Porque si hay alguien que está viviendo estos momentos con la misma emoción que tú, son ellos. Tu hermano Santi, que fue presidente infantil de nuestra comisión en 2023, que me cuentan que os lleváis como el perro y el gato, siempre discutiendo. Pero no te preocupes, Vega, eso es de ley. Los hermanos discuten y se quieren a partes iguales, y estoy segura de que está muy contento y muy orgulloso al verte hoy tan guapa y feliz en el día de tu presentación. Tu madre Vega, una fallera de las de toda la vida, y que el año pasado recibió de manos de la fallera mayor de Valencia la máxima recompensa fallera. Ella siempre quiere que estés perfecta, de particular, femenina de los pies a la cabeza, que no te falte detalle, leotardos, diademas, lazos, todo perfectamente combinado y de valenciana, revisando cada detalle de tu indumentaria, cada detalle de tu peinado, para que siempre vayas impecable. Tu padre Mané, que vino a la falla de la mano de tu madre en 2001 y que aunque ha estado casi 20 años como fallero de honor, por fin es fallero de nuestra comisión desde hace 2 años, cuando Santi fue presidente infantil. Estoy segura de que ambos están sintiendo un nudo en la garganta al ver hoy a su hija pequeña en el trono que hoy ocupas. Junto a ellos está tu abuela Vega, que sé que este año lo está disfrutando como nadie, y tus abuelos Carmen y Manuel, así como el resto de tus familiares que hoy te acompañan. Todos ellos caminarán a tu lado y te acompañarán en este bonito camino lleno de alegrías y buenos momentos. Vega, tengo la suerte de conocerte desde bien pequeñita. Suerte de haber compartido contigo y tu familia momentos muy importantes de tu vida, como tu bautizo o tu comunión. Suerte de ver cómo ibas creciendo o cómo se dibujaba en tu cara lo que más destacaba de ti, tu sonrisa. Una sonrisa que enamora, picarona, muy alegre. Una sonrisa tan dulce que desde muy temprano ya nos daba una pequeña pista de la personalidad que estaba por venir. Os voy a contar cómo es Vega. Vega es divertida, simpática, alegre, despierta, decidida, sincera y también un poco traviesa. Y cabezota, muy cabezota. Una niña con carácter y presumida. No hay maquillaje ni brilli que se le resista. Además, sabe bien lo que quiere y lo que le gusta. Por eso ha ayudado en la elección de los colores de cada uno de sus trajes. También tiene un gran corazón, ya que ha participado junto al resto de los niños de nuestra comisión en la recogida de juguetes y libros para ayudar a Papá Noel y a los Reyes Magos para que los niños afectados por la dana tuvieran regalos y volvieran a sonreír. Nuestra fallera mayor infantil también es gran aficionada al fútbol, afición que comparte con su hermano y su padre. Como no podía ser de otra manera, es hincha del Valencia y le encanta ir al campo para ver jugar a su equipo.
A Vega le gusta mucho la fiesta de las fallas y sabe transmitir ese gusto a quien está con ella. Contagia el ánimo y la ilusión a quien está a su lado y además siempre sabe estar en su lugar porque es disciplinada y muy aplicada. Cualidades todas importantes para poder asumir el cargo de fallera mayor infantil y virtudes que le ayudarán a ser admirada, respetada, pero sobre todo querida. Le encanta vestirse y peinarse de valenciana, bueno, aunque los rodetes se le resisten un poco. Forma parte del grupo de bailes regionales Belluters y participa en todas las actividades que organiza nuestra delegación infantil. En su corta carrera fallera se viste a todos los actos, incluso estando malita. Únicamente no se ha podido vestir en la ofrenda de hace 2 años, y mirad qué coincidencia. Esa también ha sido la única ofrenda en la que tampoco se ha vestido mi hija. Hasta ese punto se complementan nuestras familias. Vega, eres una niña llena de luz y entusiasmo y tienes un inmenso cariño por nuestras tradiciones. Si te tengo que hablar de tradiciones, no sé si sabes que esa bonita tradición que tenemos tu madre y yo de hacernos fotos las dos juntas en cada ofrenda, la empezó tu abuelo Santiago. Sí, tu abuelo. Cuando fuimos falleras mayores. Tu abuelo no se perdía ni un acto y siempre iba persiguiéndonos con su cámara de fotos colgada al cuello. Como sabes, no solo seguimos haciéndonos esa foto, sino que la hemos ampliado añadiendo a Marta y luego a ti. Y además, ahora también nos la hacemos en la presentación. Qué pesadas somos tu madre y yo, ¿a que sí, Vega? Con la inocencia propia de tu edad, asumes esta gran responsabilidad con humildad y trabajo. Sé que con la ayuda de todos los miembros de nuestra falla y especialmente de tu familia, sabrás afrontar y llevar la representación de esta comisión de la mejor manera que sabes hacerlo, con alegría. Además, te has ido preparando para este momento desde bien pequeñita. Solo había que ver con qué desparpajo llevabas el vestido de fallera. Vega, hoy miro tus ojos y me dicen que estás feliz. Porque hoy es la culminación de un sueño. Has soñado con este día, el día de tu presentación, tu acto preferido. Estás preciosa, radiante y deslumbrante con tu vestido color dorado, que tan claro tuviste el día que fuiste a elegirlo. Hoy es el día de la imposición de la banda que te acredita como fallera mayor infantil de la comisión que te ha visto crecer. Tu banda. Cuídala, mímala y lúcela en todos tus actos. Y para seguir hablando de ti, cuento con la ayuda de 4 amigas tuyas, con las que compartes grandes momentos. Por favor, que se acerquen Lola, Lucía, Jimena y Marieta. Vega, nos hace mucha ilusión poder formar parte de este año tan especial para ti. Decirte que vamos a estar contigo tirando petardos, jugando en la calle, bailando en las verbenas y te vamos a acompañar a todos los actos. Va a ser un año inolvidable que queremos vivirlo contigo. Vega, siempre nos has dicho que tu acto favorito es el día de tu presentación. Es para nosotros una suerte poder estar hoy aquí y sabemos que lo vas a hacer a recordar toda tu vida. Así también nos recordarás a nosotras estando a tu lado. Dicen que la amistad es un tesoro que hay que cuidar y que los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de las manos. Es así como nosotras te consideramos. Vega, eres muy especial y queremos que esta amistad nos dure toda la vida. Nuestra amiga Vega es súper divertida y muy alegre. Juntas nos lo pasamos muy bien. Le encantan las manualidades, el lettering y el ballet. Es una niña que por donde pasa deja huella. Su especial sonrisa la hace peculiar. Vega, no dejes nunca de sonreír. Un beso muy, muy grande. Te queremos.
Muchas gracias, chicas. Y ya voy terminando. Vega, disfruta de cada momento, de cada sonido que te da la vida fallera. Abre el corazón, emociónate, llora, vive intensamente cada segundo, porque cada momento cuenta, cada vivencia es un regalo. Y cuando con los años mires atrás, encontrarás todos los recuerdos especiales que has disfrutado, ya que este año tendrás la oportunidad de vivir el mundo fallero de una manera diferente. Aprovéchalo. Encontrarás amigos especiales en tus compañeros y compañeras de la agrupación El Pilar San Francés y, por supuesto, en tu comisión. Conocerás gente que te aportará mucho y nosotros, tus amigos, estaremos ahí contemplándote con orgullo, viéndote feliz como estás ahora y como has estado desde que fuiste elegida para ser la representante de tu comisión. Sé tú misma y siéntete orgullosa de ser valenciana porque este año es único y estoy segura de que vas a tener un reinado magnífico. Solo me queda por decirte gracias. Gracias a ti y a tu familia por haberme dado la oportunidad de formar parte de tu reinado. Os quiero. Te puedo asegurar que esta experiencia me la voy a guardar con mucho cariño. Ha sido un orgullo para mí haber sido tu mantenedora. Nunca lo olvidaré. Te deseo a ti y a todos los presentes unas felices fallas. Visca Vega Carmen González de Martos y Marín, Fallera Mayor Infantil de la Falla, San Vicente Periodista Zati Padilla 2025. Y visquen les falles. Muchas gracias y buenas tardes. Ara escucharem l'himne regional. Says
Brindem fruites taurades, els paradisos de les riberes. Vengem les arracades, anys les arcades, de les palmeres, palmeres dona, la derramada, en tot el vici, mirant les Finalitzada l'exaltació de Bea Carmen González de Martos i Marín, la seva cor d'honor i tots estos xiquets que són el futur de la nostra festa, serà retirada la Reial Senyera del lloc del privilegi des d'on ens ha presidit. Amb un fort aplaudiment dels dos abandona el recinte. Ha sigut un gran plaer poder viure des d'este micròfon un acte tan ple de sentiments i valenciania. Esperem i desitgem que tant Vega com Samuel siguen molt feliços al llarg de tot este any. Molt bona vesprada i moltes gràcies.